How are you? Fine, thanks. Very well. Where are you now? İşte benim İngilizce buraya kadar da. You're in Turkey, Ata. Are you Turkey? Aynen, I don't speak English. Turkey is good. How do you pronounce English? Qome qurux badana ku adiga. Yeah. No. You must speak English because I need to Turkey, please. Sen Türkçe bilmiyor musun? Anlamıyorum ya. I need Turkey. I'm coming Turkey. You understand? Deniz ne diyor, duyuyor musun? What is this? What? What is this? Kanka ne göster? Hey, what? Anlamıyorum ki. Yeah. Anlamıyorum. Goodbye. Evet. Anlamıyorum Goodbye. ben. Nesesle. Anlamıyorum. Nese. Merhaba. Merhaba. Tamam. Ya tamam ya. Nese. İyi, sen nasılsın? Evet. Nasılsın? Ya evet. waa quruxda xabada lagama dhiibin hadalkaaga waa fahmi wey midda khasaaraha oo nahaysa ma taqaana luqadaan rabnaa luqada turkiga inaan barto waa aniga naagaha quruxda jawiga fakayo mahayaan Soomaaliya. Okay. Yeah. You stay Istanbul? Yes, Istanbul. I'm coming Istanbul. Inshallah. Ne zaman? Yeah. Istanbul aad aan u jeclahay ma insha Allah Istanbul dad badan ay u suguhay waa asxaabtayda. Yes. Somaliland weydii. Do you know Somaliland? Yok. Ne? Turkiyada hataa ma taqaan Somaliland wallah. Somaliland. Do you know Somaliland? هذا بيتعال صومالي واتقى Somaliland ما تقال عيدا. No. Somaliland yeah? No. Somaliland dhul Soomaalida kamid waa Somaliland. No. ولا حول بس حلاقة Somaliland لما يقال ديلينا Somaliland لما يقال ديلينا ذاك Somaliland درك حلاق عايتين Somaliland قفة تقال ذاك أقوي كرت أنا بأقال Somaliland أنا أقال أقوي يوقع بانتا أنا بأقال طب أنا أقال محي أقول يوقع بانتا يا لكن محمد عبد الله فرماجة مدحوينين وحويري أقول سلا سيد دونه Somaliland مركا أنا كحين نقربتا أنا كويس Yeah, sister. Okay, goodbye. Bye, sister. Goodbye. Bye, sister. Somalia waa dhul Soomaaliya.